Znači ja sam samo skinuo sram grupu i stavio svoje Shimano. Da. Kaj GX, jel? Bolje ovak da bude. Češ. Evo ga, to je to. Kako sam se usrao kada sam ovo vidio. Hvala kad ste čekali, momci. Hvala te svi. Opet ovo istrano. Mislim da zbog mene niko... Ajoj. Okam sam biti. Koliko? Si ga trgao? A me se ne upritiš. Ali očito mi je dovoljno. Hapa, hapa, hapa. Srone. A idemo. Tako, hapa, hapa. Hapa, hapa, ja mislim da skok. Majke mi ja mislim skok. Zipaj! Vanu, Jura se fura, a ispred mene Jura fura svog novog Radona. Radonče. Rado je Jura na svom Radonu. Da. Jura se fura. Ovo je za Jožu sad emisija. Aha, za Jožu snijamo. Da, ajde. O, kako Radon kliže! Opa, pa to se spuštaju noge. Dugo nisam vidio ovako rizičnu vožnju, ovo se nema vidjeti, ljudi moji. Ovo nema na HRT-u, ovo nema na RTL-u. Gdje ovog ima? Ovog ima samo za Jožu YouTube kanala. Oba! Opa, da ne stisnemo u blato. Tako je. Opa.
I Jura bira inside lineu, to se tako radi, ako niste znali. Oh. Oh, oh. Malo sam izgleda. Oh. Malo izmjene, sve to Jura zna, sve to Jura upija. Da. Sve je to lijepo, sve ljude, bravo. Ovo je dobro bilo.